Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today let me entertain you with a little information of knowledge in a little entertaining way. That is how we call orange in Karbi. Either queso or komola or etc etc. So let's see the video and enjoy. And please don't forget to subscribe, okay? Ay, Supreme chunang lang lah ho. Oh, laki. Supreme pagalitan miyang te ho. Di. Ay, nita. Karbiang long-long. Supreme pen mendura maron. Ajur ki doong amat. Jo. Heso panta. Supreme tindun cikok lah. Oh, heso buta kaliu laki. Kupulo nang litung kipu ke. Nilitung na tuket heso pu. Si tamet heso pu ke. Bang, cuma ngatung panara lamen si kipu lagi. Tatung hedi sok pu si kipu lapan. Kasi heso pu ke hang dun mah pu niliu mata tengte. Nang litung ke komola pu jipu. Sita komola pu ke paro kalam. Asami salam pe. Dei. Ahok ya tapi ku people ho. Juk, lang pimita. Pilu lah. Lah, nang litung cini macini ne ho. Hom sarah pu jidi. Lah, jiti. Hom sarah pu jidi. Hom sarah pu di lah ilitung karbi. Kalima kala. Ang kanta de. Hom sarah pu sikit pula. Dokter dok pik. Arji tami pik pong. Edjo pubong. Lasi. Arji kimi tumpan. Arlusu tumpan tak. Kapang bar i hom sarah. Lasi. Lapan ki hom sarah pu buan itu. Lihat iksin yang de. Itu ma. Kit dok ma. Kit por ma. Yang iksin yang. So, thank you for watching guys. If you like my video, please don't forget to subscribe. And if you want more, please comment me in the comment section.